depan. And creative economy. The Peed Aya presentations begin with the introductions of the city's name sign, followed by a young couple dressed in traditional Payas Agung attire, representing the distinct culture of Denpasar city. Pada barisan berikutnya, Duta Kota Denpasar menampilkan tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring merupakan maskot Kota Denpasar, serta tari Baris Cina yang diiringi gamelan Gong Beri. Selain itu, pada barisan ini juga ditampilkan berbagai kostum karnaval yang diiringi gamelan Adi Merdangga. And the following lineup, distinguished guests, ladies and gentlemen, the representative of Denpasar City showcase the dance Sekar Jempiring, which serves as the mascot of the city, as well as the Chinese Baris dance, accompanied by Gong Beri gamelan ensemble. Additionally, there is carnival costumes on display, accompanied by Adi Merdangga gamelan ensemble. To implement the theme of the Bali Art Festival 2023, the representative of Denpasar City presents a creative center around the coastal life of Sanur. This creation features border dances, fish, coastal people, and legong dancers, accompanied by balagongan, gamelan, etc. Danacitta Segara, air adalah sumber kehidupan. Sifat air yang mengalir dapat mengisi kekosongan, memberi dampak positif maupun negatif. Keindahan Pantai Sanur tahun 1932 membawa warga seniman lukis dari Belgia bernama Adrian Jean Lemaire yang datang ke Bali ingin menapakkan kakinya di Sanur. Beliau menemukan inspirasi dari objek seni lukis, yaitu seorang penari legong dan cantik dari Banjar Kelandis yang bernama Minyoman Polong. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Danacitta Segara,
Water is the source of life, and flowing nature can feel emptiness and have both positive and negative impacts depending on how it is used. Likewise, human beings, if they possess the quality of water, can still support one another, fostering a spirit of mutual cooperation and solidarity. The beauty of Sanur Beach in 1932 attracted the footsteps of Belgian painter named Adrien Lemayeur, who came to Bali with the intentions of setting foot on Sanur Beach. He found inspiration for his artworks in the form of beautiful lagoon dancer from Banjar Kelandis named Nyoman Polo. Panorama indahnya Pantai Sanur melatar belakangi niat-niat tubuh Polo sebagai objek lukisan Lemayeur yang membawa kemasyhuran karya-karya lukisan ke seluruh dunia. Banyaknya spesies biota dalam bahari Pantai Sanur menjadikan inspirasi bagi Lemayeur untuk menciptakan sebuah karya dalam satu kemasan museum hasil kerjasama dengan pemimpin pendeta ide Ketut Asaman yang tidak lain adalah ide perdana Madi Sideman setelah jadi pendeta suci. The magnificent panorama of Sanur Beach served as the backdrop for the grateful movement of Nicolot's study, which became the subject of Lemayeur's painting, bringing fame to his work worldwide. The rich biodiversity of marine life in the waters of Sanur Beach became a source of inspiration for Lemayeur to create a comprehensive museum collaboration. This collaboration was made possible through the partnership with Ida Ketut Asaman, the leader of the Dega, who was no one other than Ida Perdana Madi Sideman after becoming politics. Proses kolaborasi sebagai pancar dari pertukaran budaya tradisi secara kosmik membiaskan imajinasi yang terbangun dari emosional yang terkontrol oleh kesadaran dalam diri. Hal ini dapat divisualkan dengan lingkar ritual. Para seniman Sanur pun mulai melakukan pembangunan dalam konteks infrastruktur, seni dan budaya, sehingga pembangunan objek wisata mulai dibentuk. Salah satu tempat suci di antaranya Pura Sakenan yang menjadi salah satu pusat persembayangan serta serta menjadi daerah tujuan wisata religius yang dipandang luar biasa oleh turis mancanegara untuk datang ke Pulau Bali. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the collaborative process symbolizes the cosmic interplay of creation culture traditions, stimulating the imagination driven by control emotions and self-awareness, visually depicted through the visual stage. The artists of Sanur began developing clusters, art, and culture, giving rise to the establishment of tourist attractions. And one of the subject places was Pura Sakenan, which became a prominent center of worship and remarkable religious tourism destination of foreign tourists visiting to Bali.
Yesterday, ladies and gentlemen, it's all celebration for the opening parade of Bali Art Festival 2023. We kindly invite you tonight at 9 Bali time for the opening ceremony of Bali Art Festival 2023 yang serta Denpasar, Bali. Ya, baiklah ibu undang lebih bahagia ketika seluruh rangkaian acara PKB Aya atau Pawai kali ini. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian Bapak Ibu selama berlangsungnya acara, dan mohon maaf apabila terjadi hal-hal yang kurang berkenan. Berikutnya kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir kembali nanti malam pada pukul 19 WITA pada pementasan perdana Pesta Kesenian Bali tahun 2023 pukul 19 di Arda Candi, Taman Budaya Provinsi Bali. Akhir kata, Pawai ini menutup dengan